Om Swastiastu. Punapi gatra talit sarang sami dumogi setante kena sarang sami nggih kecuntuk malih sarang Bu Eka. Rahinane mangkin Bu Eka jadi ngicen materi bahasa Bali nganinin indek wangun kruna satme. Nah, sani mangkin ngiring piar sayang video puniki ngantos puput nggih. Sani mangkin indayang alet-alete urat yang makakalih gambare puniki. Urat yang taler kruna sane wenten ring sor gambar. Nah, gambar sane ke pertama pasti ke sampun alet-alete uning sepesire niki. Sake wanten sane patut ke urat yang kruna sane wenten ring sornya nih. Bagus genjing. Nah, mangkin gambar sane kaping kalih urat yang taler kruna sana wenten ring sornya nih. Ogoh. Nah, yening urat yang mau kekalih kruna ring gambare punika bagus genjeng. Ogoh. Nah, napi pebinayannya nih. Padah-padah kewangun anduk kalih kruna. Bagus genjing kruna bagus miwah kruna genjing. Ogoh taler kewangun anduk kalih kruna. Ogoh miwah ogoh. Napi pebinayannya nih. Yening urat yang ring sejeroning wangun kerunane sane encen merupa wangun keruna satme. Nah, mangde alit-alite preside tatas sane mangkin ngiring urat yang materi indik wangun keruna satme. Mangdane alit-alite preside tata sering wangun keruna satme sedurungnya nih taler jagi ketlatarang indik tegas keruna miwah wangun keruna. Risampuni punika wawu ketlatarang indik wangun keruna satme. Tegas keruna. Keruna punika wantah pupulan aksara suara wiyaden wianjana sani madui arti. Keruna kewangun antuk mekudang-kudang wanda. Nah, keruna preside ngewangun lengkara miwah ngewangun wacana. Wangun kruna. Nah, kruna mangut wangunnya nih punika wenten kruna lingga. Kruna lingga nika yang ring bahasa Indonesia patos kadi kata dasar. Sane kaping kalih wenten kruna tiron. Nah, kruna tiron iki yang ring bahasa Indonesia patos kadi kata berimbuhan. Sampun pulih wewuhan. Selanturnya sane kaping 3 punika wenten kruna polah. Kruna polah kruna sane sampun poleh wawuhan anu swara nye, me, nang, nge. Sane kaping 4 kruna dwi lingga yening ring bahasa Indonesia patos kadi kata ulang. Nah, taler sane kaping 5 wenten kruna satme. Sane jagi ketlatarang rahinane mangkin punika wantah wangun kruna satme. Nah, tegas kruna satme inggih punika anggepan kalih kruna utawi lintang sane suksemanipun wantah asiki. Soroh miwah contoh kruna satme. Sane ke pertama kruna satme pepadan. Inggih punika kruna sane ngewangun kruna satme punika madue kedudukan setara nenten saling nyinahang. Yening ring bahasa Indonesia puniki padas kadi kata majemuk setara. Kruna satma pepadan punika kepah dados kalih. Wenten kruna satma pepadan metungkalik nika lawan kata contohnya nih meme bape, duo bajang, miwah sane lianan. Sane kaping kalih wenten kruna satma pepadan ngerasang arti. Contohnya nih kuning gading, barak biing, miwah sane lianan. Soroh sane kaping kalih wenten kruna satma dan pepadan. Yening ring bahasa Indonesia kebaos kata majemuk tidak setara. Inggih punika kruna satma sane kewangun antuk kalih kruna nanging silih sinunggil kruna pinaka unteng sane lianan pinaka keterangan. Kruna satma tan pepadan taler wenten kekalih.
Sane ke pertama, keruna ke pertama dados unteng. Contoh, biu batu. Biu batu nika artosnya nih sinalih tunggil soroh biu. Sane dados unteng keruna ke pertama, keruna biu. Keruna batu nika wantah keterangan. Nah, wenten keruna kaping kalih dados unteng. Contoh, dirga yuse. Dirga nika lantang utawi panjang, yuse nika umur. Panjang umur. Nah, sane dados untengnya nih keruna sane kaping kalih inggih punika keruna yuse. Soroh keruna satma sane kaping nguntat sane kaping 3 wenten keruna satma ngangge keruna tawah utawi keruna unik. Inggih punika keruna satma sane kuwangun antuk kalih keruna nanging wantah silih sinunggil kerunanyane sane meduwe arti. Keruna sane tiosan wawu presida meduwe arti yening sampun keangkepang sareng keruna sane pinake untengnyane. Contoh, jegek nyelolet. Keruna jegek nika meduwe arti. Artinyane cantik yening ring basa Indonesia. Nyelolet. Nah, keruna nyelolet yening nenten keangkepang sareng keruna jegek nenten meduwe arti. Keruna nyelolet dipunika wantah presida keangkepang utawi kejangkepang sareng keruna jegek. Nah, alit-alit sareng sami sapunapi mangkin sampun tatas sering wangun keruna satma, mangkin ngiring mewali ring gambar sane sampun keuratiang iwawu. Uratiang keruna ring sor gambar. Wenten keruna bagus genjing, wenten keruna ogoh-ogoh. Nah, alit-alit pasti kesampun uning pebinayan nyane, taler sampun uning sanecen marupa keruna satma. Ya diasten patah kuangun antuk kalih keruna, sake wanten yening ring keruna ogoh-ogoh punika keruna lingga nyane ke kaping kalihang. Diulang 2 kali, ogoh-ogoh. Ya puniki merupa wangun keruna dwi lingga utawi kata ulang. Nah, mangkin yening keruna bagus genjing punika kuangun antuk kalih keruna. Keruna bagus liwah keruna genjing. Ya diastun metiosan sake wanten artinyane artosnyane wantah asiki. Ganteng sekali. Bahasa Indonesia nggih bagus sajan. Nah, puniki merupa keruna satma. Yening selahen malih ring soroh nyane keruna bagus genjing puniki merupa keruna satma ngangge keruna tawah. Ariantukan keruna bagus sepunika merupa unteng nyane. Keruna genjing yening nenten keangkepang sareng keruna bagus nenten meduwe arti. Nggih, punika mawinan keruna bagus genjing merupa keruna satma nganggen keruna tawah, yening keruna ogoh-ogoh puniki merupa keruna dwi lingga. Alit-alit sareng sami sapunapi mangkin sampun tatas unding alit-alit ring materi indek wangun keruna satma. Nah, sani mangkin alit-alite sampun dados ngererah contoh sane tiosan dados ring buku, taler dados ring internet. Sampun akeh pisan wenten contoh-contoh keruna satma sane tiosan. Nah, ngantos iriki dumun ibu ngicen materi indek keruna satma, ngiring kecunduk malih ring video pembelajaran bahasa Bali selanturnya nih. Ngiring belajar bahasa Bali, ngiring ajegan budaya Bali. Matur suksema. Om Santi 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 Om.